Whātala whātua tātou ainga le nei tae au. I le alofa maleanga lei o lo tātou ali i whaaulo Iesu Kiriso. E le leile atua. Tai me umalava. Me sili ale ilo ale te talno mai. Whaftai le sunga le apostolo. Mo le avanoa tūla i le nei tae au e whai e fo se whaamalo se ala le afiong pa i ale atua. Ia se fai statu tala se kau whake ai la lule. Kau palai mai. Ele lei o ele atua lo mātou tamā. E whaama oni lava oe e whaavavau lava. Le nei tū la tamā mātou saune whaalongo se upu mai lo fonga. Se upu wa e saunia mo lau e kālesia e whaamalusia ai o mātou tangata le nei tae au. Te talo le whauunga le mana o oe. Te talo ta mai whetalai oe le nei tae au. Ia ngā tia le tangata. Ia awa fo ina ei se upu e sau e le sau mai lo fonga le atua le nei tae au. Te tala fo i o mātou loto le nei tae au. Ia veo se ele le e pa uai lau upu. O mātou whaalongo o mātou wa aia te oe o mātou loto ta ma. Ina ia whapena na tupu, ma ola, ma whaamalusi ai o mātou tangata. Ia fo i lava le vi inga ia te oe. O lo suafa Yesu. Amen. Tato iel masina le nei o apirila. O pena whai e tato wa o onga e whaau tuina o angelu masio manga. Lea sa o ina i tato o le tato ta mawhai fi au ia sai lua ia watu ana. E whaaftai ia ile atua. Ilona nganga. Soani mai e tātou e alai lana au na whai au, o le tātou ta mawha lea ngang. Wa o ina i tātou, wa tātou malama leiai, o loo iai a ngelu e tātou te whiwheo hai. O loo ngā lulue mō tātou. E tāu whiwheo tātou la vale istai. O le tai alal nei. O le se upo e whia wha mahalosi ai. I tono le tātou kālenga. O le taua wha lea nganga. O le taua whaaleanganga. O le taua lea le wao e tātou o e sonu il malama o Yesu. O te tonu le ainga o le atua. E whaasanga i ngā luenga le pou liuli. Ma lea li o langi. O le ale au tau lea te taua ili nei e tae au. Tala noa mai. O le efeso e ono whai upo e sifun malua. Whai mai. A wā tātou te tau a wata to tele tau matangata a o le isili ma fai pule ma li o le pou liuli o le neila langi a toa ma nganga leanga o ai le tau te tau haftai pasta lua Korinitas fulu fai upo e tolu e o le 5 a wā e ui lava ina mātou sava vali i le tino mātou tele tau fa le tino a wā o upenga le mātou taua e le fa le tino ia ai wha malo lo sia ele atua ele petia ai olo. O lo le petia i lalo masal salonga ma mea maua lulunga uma wa wha sia i le iloa o le atua. O lo o whato i lalo ina manatu uma i ana ia keriso. Mua Petere 5 whai upo e valu. Ia o tau wha uta. Ia o tau mataala. Ona o le o whai mona, o tau mona fili. O le ti apolo lea. O loo faa, fe alu ai o ia e pei o le leona tangi, e sa ili se tasi, e aina e ia. Ia tātou faa utauta, ia tātou mataala. Faa manino lei mai e tusi ia tātou fai tauai. O le taua le tātou te iai e le faltino, e faa le anganga. Ko vai me lau api ke le, winga e kolu vai ka, i kula ka ke i. O le wha au tua o tātou wha malosi le nei tae au, ono hau e le uswaifi au, e le uswari tua. O hau o lau tā lene, o lau mea alofu o le wha malosi, i o le tātou wha malosi la nei tae au. O oe o le tangata tau manu malo. O oe o le tangata tau manu malo. Amene. A tā pena fita tau e tau le taua le tātou se wa ai e kol TV. E mana o mia le wha malosia le lei o kole nina a. Ina ia lava tā pena le fita ilona tele maso e ale tau el taua. E matoa mana o mia lava fo il so mai wha fita. Wha o ngā ina le lei o au penga es o le taua.
E a o ina le leile mawhauwhau o le fitfita I taimi o le taua. Military discipline, mental and physical preparation. Ia I loa ona tā pena I taimi uma I sa uni ai. They need to be ready around the clock. E matuata ua lava I le fitfita tau, ona lava tā pena le lei. Ma wha au penga ina ato o toa I le taimi o le asa uni ai I le taua. E wha apea e le wha apea e ka whawha o alfi ka whika lako kau. Wai paul me mau, ole ha. O le koi lalo. Ma le manu malo. Ia. O sa penanga la le al fita e whaasanga tau I le tau le tino. Sa ua, o le taua lea I le tau I le toto masaa. Awa o taua ia sa I le malosi, I le tino nei, po o aia malo. Wai lea ia se fita I le se malo e fia to I lalo. Ai whape whea lana tā pena, la o tātou o tangata kerisiano I le taua whaaleanga. O tātou o tangata ua whaamaina I le toto o Yesu. Mai ai le whaolatanga. Tātou te le tau wha le tino. Ai whaaleanganga. O le tātou tā penanga la mo le tau whaaleanganga. E le tutusa ma le tā penanga a le fita tau. E pei ona whai mai Paulo I le tusi a lua korinito sa tātou whai tau wai. A wā e ui lava in mātou savavali I le tino. Mātou te le tau wha le tino. A wā o au penga a le mātou nei taua o le wha le tino ia. Ai wha malo lo sia e le atua. E le peti ai olo. Amen. I le tusia e feso e ono, whai upa su tolu e su valu. Tātou whai tau mai e tau loto ai. Ni malo. Ia o lau whai tau ina e whalau lau tuspa ia. Pea wha apena e sau mo lau tuspa ia. So anga e umai tuspa ia pea sau losu wha mole. Amen. O le mele ia o tau tango ai I ofu tau ato o toa a le atua. Ina ia o tau mawhaia ona tutu ma te e atu pe a o I aso vale. Pe a uma foi ona o tau whaia ia mea, tau te tutu maulava. O le nei, ia tutu mau o tau ia o tau fusi o tau surunga titi I le wha maoni. Ia o ofu foi o tau I le ufi fata o le ami o tonu. Ma ia wha sewa ina o tau I sauninga o le tala le lei o le fi le mu. Ia wha upopo I nā mea uma o na tango atu I le tali pupuni o le wha atu atua. Tau te mawhai ai o na tineia whana uma lava a le o lo o leanga. Ia o tau ave le pulo tau o le wha o le tanga. Ma le pelu a le anganga o le afionga a le atua. Ia o tau ta talo I le anganga I aso uma lava. I talo talonga ma whaatonga uma. Ia o tau mataala pea nei. Mataala pea I le nei lava mea. Ma matuata au sisi I le whaatonga mo tangata uma lava. Amen. E fitu vaenga ia tu e fitu vaenga ia ta uma le tusi lea mo I tātou e ono mai le atua. Ma le me whaupopo lea o tātou lea. O le fuspa o le whaamaoni. Ufi fata o le ami o tonu. Ia se e vai I le sauninga o le tala lei o le file e mu. Tali pupuni o le whaatuatua. Pulo o tau o le wha o le tanga. Pelu a le anganga le afionga le atua. Tatalo I le anganga e le au noa. Amen. A ta pena fita tau le pena tatou tal no mo muai. E ta pena le tino ma le mafau. Poto wha nei ona po I le whaonga ina o mea whainga o mea tau. Ai a ta pena tātou o e whaamangaloina I le toto Yesu Keriso. E ala I le alofa tu noa o le atua mo le taua wha le anganga. E ao lava ona mua ona ta pena o tātou anganga. Wha o laina, sue masa ili le afionga pa ia le atua, mata talo e le au noa. O le matau I le atua. Whaata mai ina ma whaau penga ina tātou I le mana o le anganga pa ia matu mau I le whaatuatua. Amen. Tātou te le o le taua e whaali ai kako mahalosi whaali tangata. Ia.
E le whaali ai fo'i le po ai e so o le gym, po ai e maalos, ia. Ia o te ilor tato e kalesia le sisi fi whaali maso nei vai tau wa salamo uma. Le tusi a Efeso e ona su lua le tato whai tau mo mu ai whapea mai. A wā tātou te le tau matangata. O sana tātou te le tau matangata. A o ali isili, ma whai pule ma li i o le pouliuli, o le nei lalolangi. A toa ma nganga leanga i mea o le langi. E te tawana tātou i loa ma lama le leitu ai ngā taua lea tātou te tau ai. A o tātou i aile tātou savalinga. Ia tātou mā taala i taimi uma. A wā o le ti Apolo, e sau lava e whaavevesi, e whaatupu ma se inga, whaapopole tātou, ma tau whaamatau mai. Ai a avea tātou ma fita tau le tau a whaaleanganga. E tā pena i so o se taimi. Tātou te ilole le fo i ale taimi e whaososo mai eile fili a tātou. Taimi nā lea e matua wha ai la tātou wa ai. La tātou wa ai mamau. Ma wha longo i le si ufafonga o le tātou tai au o Yesu Kiriso. I le whai upa su tolo le Efeso e ono le whai mai. O le mea lea ia o tau tango ai i le ofu tau ato atoa mai le atua. Ina ia mawhaia ona tutu ma te e atu. Pe a o i aso vale. Pe a uma foi ona o tau whaia o mea uma. Tau te tu mau lava. Yeah. O le fuspa o le vaenga mua lea o le tātou wawa ai. O le wha maoni. E te lele tā o le fuspa o i teime e whai e o la e, te tulo. A wā o le fuspa e wha maule le iailo la e, ina ia awane i whesolo ai. Pe pa ufo. It keeps things in place. E whaapea fo e lale tā ua o le tātou wola wha maoni, o le tātou wola i le wha maoni o le tua. E fusia, ma puipuia, ma taofia ma iei tātou, ma i tali tonunga pepelo, ma tonga fiti, ma leo ese eso le neila langi. O le ola fo i le wha maoni o le tua, e iloa ai e tangata le suinga, o tātou wola ai, mai o tātou wolanga tuai, i tangata fau leo wha mangaloina e le ali. O le ola i le wha maoni o le tua, e suia ai tātou mawhauwhaunga. Mai tali tonunga i mea tau whaasesea le ali o laulangi. E ala mai lea i le tātou malama mai le sa ili i le awhionga pa ia a le atua. O le ola fo i le wha maoni o le atua. E whai lea ma wha manatu, ma wha alotu tele ai tātou, ma sanga wha atu mawina ai tātou wha moe, ola ia Yesu Keriso, a o tātou iai le tātou tamuenga. Amene. O le isi mea sili o na tā ua le fuspa upe a saun le fitfit sau. O wa o le vaenga le sulu ai le pelu o le fitfit. Le pelu le ua umana wha ama ai, ma wha ama alosia le lei. A wa le taua lea e fotu mai. A le aila se fuspa. O le aise pelu. O le ala le mea te taua. E mana o mia le pelu. O le mea la, le mei fo la le e tā ua ai lo tātou wola wha maoni i le atua. A wa e whai lea ma fuspa ue fusi mawina ai tātou le malama ma le iloa le iana whetalainga. Pe luluina tātou i tala tau wha vevesi ma pepelo le ti Apolo. Tātou te le lue ai lava. E matua tātou maua ai o tātou tali tonunga ato atoa i le atua. Ma ana fuafuanga mamana, ma le manuia mo tātou ta ito tasi. Tātou te le ma salo pe fesilingia ai foi lona iai mai tātou i taimi o puapua ngā. Ua matua fusi mauta lava tātou le wha maoni o le atua e ala iana whetalainga. Amene. O Yesu o le wha maoni. Jesus is the truth. Nothing else. Le ione su whawha upe ono. Wa whetala ia tu Yesu ia te ia. Wa au nei le ala ma le upumoni, ma le ola. E le alu atu lava se tasi i le tama, pe a le ui mai ia tea.
Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. A tātou wola le whaamaoni o le atua. O le ātangi atu a Yesu i o tātou o langa I aso taitasi. The life of Jesus will radiate through us when we live in his truth. Amen. Ufi whata o le ami o tonu. Wa tau sila fia ma o iloa le tāua o le whatu. Your heart. The heart is the most critical part of us. E matua mana o mia lava le pui pui le lei o lo whatu. Ma lo whatu. A wa a wha le tonu le whatu. Yo wha le tonu fo tātou. O le mea fo ila lea e tāua ai le leo leo ina o tātou loto. Mai whaiwhainga ma tau wha leanga le ti Apollo. A wa a whiaro tātou loto I tau pulupulenga leanga ti Apollo ai meise lava pe a maua le loto ti ngā. Loto le wha maangalo. Loto ma salosalo. Loto ua wha maa aina. Ona ua pupu atu I mea o le ona nei. Taimi ua matua wha whainga tai lava na tātou talitonu I wheta lainga le atua. Malona si ufufonga. Ai sea. Ona ua tātou whaatanga ina mga wai atu o tātou loto I mea ale tino. Ai ngalo Yesu malana whaoltanga. Ai peitai. A tātou whaofuina o tātou tangata le ufi whata o le ami o tonu. O le a whaile matali pupuni e puipuia ma malutia le iai o tātou loto. Mai whaoso songa ma tau wha leanga ale ti Apollo. O le tātou whai o le ami o tonu o le etua. E le ngata e tau mamaina ma tau le le iai tātou. Ai whapea foi o na whaatupu ailo tātou nau I le ola whapa iaina. Ma le ola ava I le atua. Ia avele ufi whata o le ami o tono le atua e fusia ai tātou o ni tangata e nau I le alofa o le atua. Ina ia mawhai e o tātou walo lofa atu, ma wha maoni ai I isi o tātou uso a tangata. Ma tātou wanga le leipea, e tusa apo o ame tutupu mai le ona nei. O afo ini wha ese e inga, ma le isi uso a tangata. Tuu I le atua. Ma wha maangalo atu. Ma wha ali ai le wha maoni o le atua. E ala e lea I lo walofa ma lo wanga lei. Genuine love and kindness. They can see it if you're not genuine. Wha mai wha ikala ta mai ti solo e posta long. E whai angasi. E umai wha pēwa ai meila ke aka kua. Amen. O la umoto. I lo ia o langa sawali vali mai Yesu. Love and be kind, no matter what people do or say to you. Do not let anyone or anything steal your joy. Amen. Fata oto e whaalua suma le tolu. Ia sa ili. Ia sili ona leo loeina o lo loto I le leo loeina o mea uma. Awa e tupu mai ai le amio. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Amen. Pe atato o ofu fo I le ofu ufi whata o le ahmeo tonu o le atua. E whatu mawina ai tātou I le ola whapa ina, ma le ola matau ia te ia. E tusa lava po amea tātou te whitai ai. Pe lulu ina ai tātou I whawhita auli o le ola nei. Ia awa lava nei a vea lea ma me sui ai a tātou wa mio, po a tātou upu e whai. Awa isi tai me te ia whapea ia kuokla I leu whakwhaka lea se I whaile me le mga erwainga lea. Kui ma me vai pele wa pe ia nga e fusu se maia. O le ufi whata o le ami o tonu, le atua. E pui a mai ai tātou wa wha maina ma ta wa ami o tonu ina I le toto o Yesu, mai le toi fo I le tangata tuai. Wa ta wa ami o tonu ina tātou ona o Yesu Keriso. Le Roma e tolu whai upo e lusu lua e o lusu luonu. O le ami o tonu lea a le atua I le whaatua tua ia Yesu Keriso. E o I tangata uma, ma tangata uma fo I o e whaatua tua, a wā e le ese lava. A wā ua sala tangata uma lava, ma ua le e o I le mamalu o le atua. Ua ta ua ami o tonu ina fua I lona lofa tu noa, I le tongi ola e a Keriso Yesu. O le ua tu ina mai I luma e le atua, o le tau langa mawanga sala I lona toto, e maua I le whaatua tua,
Ina ia whaali tino mai lana amio i le tauia o angasala ua mawai, i le whaapale pale o le atua. Ina ia whaali tino mai fo ila na amio tonu i ona pōnei, ina i loa ai o ia o le amio tonu, ma ua ta ua amio tonu ina e ia le ua whaatua tua ia Yesu. Lona tolu, ia whaasewa ina i tātou i le tala lelei o le file mu. O le tala lelei o le file mu, o le tala lelei lea Yesu Kiriso. Na ia semua ai savalia. Ina ia mawhai on tātou savali, ma tūtū ma wai i taimi e o mai ai whainga tā ma ti ngā o le ola. O le file mu fo i lea o le atua a tātou maua. E le malue lue ailo tātou wha moe moe. Pe wha alua fisasi ai fo i tātou wha atua tua i taimi e lau wā aile tātou tamu enga. Le Ioane su whawhe upu e lusu fetu. O te tuina atu ia te o tau le manuia. O loo manuia o te avatu ia te o tau. O te le avatu ia te o tau e whaapei o na avatu e le laulangi. Aua le atu atu vale o tau. Le suia mai le upu lea mai le peas i le whaasa mo le manuia. Ai atu o ila le file mu on mai la ia. O te tuina atu ia te o tau le file mu. O loo file mu o te avatu ai ia te o tau. O te le avatu ia te o tau e pei o na avatu le laulangi. Aua le atu atu vale o tau loto. Aua fo'i to te matata. O le file mua le tue me whai euna tātou malo o lo, rest. Le lei i aso, i a ao, i taimi e o mai ai whai ngat mawhitianga, po o mea whaatupu ai le vevesi o tātou mawhauwhau. Taimi ia e le mautonu ai. Wale sa o le mawhauwhau. Ai mai se tai me mo tusi ai mawhitanga mai e pele. Ono le oti. O tai mi e whaapea ne hai leisi tangata. Wale ai se wha moe moe. E te whaalonga fo inisi u whaapea. Wale eto e fiaola. Sili ai le oti o matui tui le ti ngā o le oti. Ai o le file mu o le atua. E whai lea ma wha amalosi au mo i tātou. I taimi uma e tau la iai la tātou wa ai luma i le ala tanu ua uma na saunia Yesu. I tātou ali i whaola. Le file mo moni lea o le atua e tusa apo a whainga tā ma ti ngā ma me te supu mai. E tu mau pea le file mo e te tū pea ma e vi i atu i le atua au wawa e mauti noa. O le atua o lo o whaaton wala. I mea umalava. O le file mu fo i leo le tue mwhai e ona sa ia so se me tupu mai. Ma whaatalitali ai i le tua i taimi e ngalue mai ai. E te le popole ai pe atu watu vale a wawa e mauti no le lei. O lo o au le tua ma oi. He always turns up in his perfect timing. Amen. I le tausanga atu i ona tua. I le masino se tema. No wale wa aisio tina ya au kuso o sau e o ya se tema tau mai wa ave fan mai. Na pa u. E ato le wa ya so ya aisio tina fan mai. Ile tolu aso e vile mai mato ainga le va vea i Samoa. Pe o la wo o mal fan mai. Pe la wo e fan mai vai. But I had the peace of God. And I remember what I said to my family. O lo so I fua le atua. E malo lo mam. E le o le taimi nei e alu ai. No o tal tonu ma lo fatu atua. Ma le file mo o le atua. O ia o le atua fai vavenga. I le aso le nei le so luas fumalua. No o walo e Samoa. Tau sanga lente e vai tina. And 5 weeks later, she went to see Jesus. I le aso no mali wai tina. Te manatua na o amalo nisa ye le fale. E o le tai au, o taimi umalawa ele i o le aso lea. O siau tina, e ngalo umamato, e ngalo mato inoa. E na siau tua ngane lava na no whewa ai e manatua. Ma le atua foi. Po le ale tinga ina o lo tina. E ta ulo le atua, she will have had this beautiful smile on her face. Ma fai mai ele lei le atua. E vivi i lava le loto o lo tina. Le tai au la le na alu ai lo tina.
No, my time on the ambulance is yaki ma vai. I could see in their faces. O lawa la ilo le mele tupu. Ho fai atu. Ta umai po le ale lua professional feedback i le tūlanga le wai lo utina. Ai fa mai. It's tauna ave le fale mai. E fai le o ke sene ma fai song fitinga fatu le ai fa fitai. Me sili wa uma le luanga luenga na fai. I knew in my heart this was Mom's time to go. I had so much peace in my heart that day. Ta ilo mato ainga e o mai. O mato ainga e tele ana i fai au. Ai ana i fai au. Wa vlosa vai vai. Ia na ofa malosi i fai au. Why? Because o le file mu o le atua. O le tali tonunga ma le fatu o tua. O lo o soifua le atua. Ai ai le file mu o le atua ia i tātou. Wa tātou maua le oli oli i tutonu o puapua ngā. Amene. Fatu o tua, le lona fatu o tua, o le tātou tali pupuni lea e te e atu ai. Fatu i lalo ina ai, ngā luenga whawhau mai ale ti Apollo. Maana pepelo e tau mawhai e whaaleanga ai o tātou tangata. Ma whaapongi sa ina ai tātou. Mai le mea moni. Ma whaato sina atu ai tātou i ana mai le. Tau sila fia ma oiloa. O le misiona au tū wā ale ki Apollo. E sau. E ngā oia. E ta lepe ma whasi o tia. I tātou. E ala lea i whaatupu o le loto le tali tonu. Loto masalo salo. Fefe ma le mawhau. We are not good enough. O mea lava lea ti Apollo e sau e whai. Ai o le tali puni o le whaatuatua. E ma whai e o le tātou ti neia o u whana mu uma lava a Satani. E matua ta ua tele le wha mausali, ma matua mauaa lo tātou whaatuatua ia Yesu Keriso, lo tātou wali i whaola. A wā o le mana o lona suafa, ma leona toto, e matua ta lepe ina ai fuafuanga le ti Apollo. O le tali pupuni o le whaatuatua e whai lea ma pāpupuni i le vā o tātou loto, ma u whana mu uma a le leanga. O anga i mai e whaamatau mai i tātou tali tonunga, ai ma le tali tonu lo tātou whaatuatua ato toa i le tua. O le tua o le alofa muti vale mai i tātou, ma le mana o le toto Yesu Keriso. Wa whaamanga lo ina ai i tātou anga sala uma, ma ua ta awami o tonu ina ai i tātou, i le avea leo i tātou e whai masuli whaatasi ma Keriso. O le tali pupune o le whaatuatua e whai fo i lea maala e whaatupu ina ai lo tātou maalosi, loto tele ma le ono sai, i taimi e ui ai whai ngā tāma puapua ngā o le ola nei. A wā o taimi e tātou te matua mana o mia ai le whaalangolango i le atua, ma lana fuafuanga ma mana i lo tātou wola. Tātou te whesilingi ai fo i lona whinga ngalo, ai whaatuatua pēa, tātou te le whesilingi ai lona whinga ngalo, ai whaatuatua pēa ma tū mau i le loto i ate ia. E peresu tasi whai upo e ono. Ale ai fo i se whaatuatua. E le mawhai ona fia mai o ia. A wā e te tau i le alu atu i le atua. Ona tali tonu o loo soifua o ia. O ia fo i na te tau wia mai o e matua sa ili atu i ate ia. O le whaatuatua. E whaafia ina ai le atua. Ama waalo whaatuatua i le atua. E whiu lava ti Apollo e lue mai oi. I whaafita auli e te lua whitai ai. E matua le malue e ia lou loto. A wā fo i wa matua uu mau i le tali pupuni o le whaatuatua. Ma e tau tala ma tau watu. Wheta lainga le atua, you decree and declare God's promises over your life. O a o le tangata manu malo. O te mawhaia mea uma le whaatati mai o Yesu Keriso. O a o le tangata manuia. E tā ua au i luma o le atua. E te tau wheta lainga le atua le mai lana whiompa ia i lunga ia te oi. I le matanga le tau sangal nei. Na iei se, I had a medical issue. Au te whaafitai ilo o tua. No o tu ilo o whaatuatua. No o ilo ina, mo o tali tonu i le upo le atua on whetalai. O o whaalava, o malolo ai. I've never questioned that. I declare that promise, and I also say, God, o le a lo finga ngalo, ia whaia lo finga ngalo, ia atangi atu oe, ia whailo atu lo matautia, i wā venga o le a e whaia through this journey. No, o tale noa,
I le taimi fo i lea paua ala uloto, I need people who have faith. Ele masalo salo le whaatuatua. And I thank God for Mama Helen. We stood together and we prayed, and my children, I'm so grateful. And I said to my children, faith is my reality. Faith is my reality. Nothing else. O le whaatuatua o lo uola atoa lea. O te le masalo salo ai, po le ale me tupu mai, wa o talitonu, wa mua le atua. Amen. What is your reality this morning? Pulo tau o le whao le tanga. Tato loa le Ioane le tolu, fe upas fuma le ono. A wawa whape lava o na alofa mai le atua i le lalulangi. Wa ia au mai ailo na tali i pele to atasi. Ina ia le whano se tase whaatuatua i ate ia. A ia maua e ia le ola e whaavau. E feso e lua fe upu e valu e o le iwa. A wao le alofa tu noa ua whaola ina ai o tau. I le whaatuatua. E le mai ate o tau fo i lea. A o le mea ua foa ina fua mai e le atua. E le ona o ngā luenga ina ne imita se tasi. Amen. O le pulo tau o le whaola tanga. O le tasi lea o vaenga o tau. E pāpui puia ma malutia ai o tātou mawhau. Ma ona mana tunatunga. Sila fearful. O le mawhau is the battlefield. E matua mana o mia lava la ona puia le leile mawhau. I le pulo tau o le whaola tanga. E tātou te manu malo ai le taua. O tātou tangata wa whaamaina ma whaamangaloina le toto Yesu Keriso. E ala i le whaola tanga na saunia e lo tātou atua. O le tātou whaamoe moe mausali lea, ma le whaatumutumunga lea o tātou ola whaakerisiano. Tangata ua tauami o tonuina e le ami o tonua le atua, ma ua tangata whaafowina ia Yesu Keriso. A tātou mautino o tātou o tangata ua tauami o tonuina ia Yesu. Wale toe ola tātou, a o Keriso i tonu ia i tātou. O le afa atupuina, ailo tātou whaamoe moe ola, i le taulanga sa saunia e le atua, e ala ilo na lofa tu noa. O le whaolaina ai tātou. O le ulu, se itulou. O le whaatumutumunga lea o le tino. Whai fo i lea maata whaata itai o le ulu, po o le whaahau o tātou o langa whaakerisiano. O le atua. A tātou whaapulowina la o tātou ulu, po o lo wau, i le pulo tau o le whaolatanga. Wa tātou whaali atu o Yesu, o le whaatumutumunga lea, ma le aunga ai mea uma lo tātou wola whaakerisiano. O ia o le ao o lana i kālesia. E ifo matuli vai ai, tupu uma, ma tau e laulau whaiva uma. O ia o le alii o lii, o le tupu o tupu. Amene. Lona ono, titia. Pelu o le anganga, o le afionga pa ia le atua. O le autu ma le tātou, al tātou e kālesia le nei tausanga. Ia ola tausanga, ia whaalo loto ma whaalau tele o le tātou wola i le tua. Growing deeper in God. Mo i tātou ina ia tātou matualo loto ma waalo tātou wola i le tua. E matua mana o mia lava o na tātou sa ili, sue ma mala malama, ma ola fua le lei, i feta lainga a le tua e ala ila na fionga pa ia. Le pelu a le anganga. O le afionga a le atua, e ola, ma e mamana. O le pelu e whaatau mawina o nei tū uma. Whaatau ma ai o nei tū uma. E sili atu i pelu, uma e whaatau ma ai i tū. E paule o le vaenga o le ofutau atu o toa le atua le e whai mai, e whaatau ma ai o nei tū uma. E sili atu i so o se pelu ma ai. O isi vaenga e limo le ofutau i entaso va ai mua ai. E pui me iei oe. A o le afionga le atua, o le pelu, e taua i le taua. So anga e whai tau lau tuspa ia. Ai le ngal whai get fongi. O le au penga le atua se taua i le taua. A wa o le au penga le e matua fo e to i laloina ai le ti apolo mana au. A wao le atua e wha maoni i lana upu. O le tātou pelu le e whaatau ma ai i tū uma e matua sunu i ai. Ma matoa whaatau ma i ai ngā luenga uma a whau mai e le ti apolo. E tau ma whai mai e le peti ai tātou.
Tātou iloa e o lava ia Yesu. Na ia whetalai upo le afionga pa ia le atua. I le tusia mātai o le whā, whai upo e tolu e o le whā le whai mai. O na alua e lea o ia. O na alua ne lea ia te ia o le wha au soso. Ki a polo angi wha au soso. Ua wha pia mai. A whai o oe o le alo o le atua. I nā whetalai atuia oe. Ia liu a reto nei maa. O na tali mai ai le o ia, Yesu. Ua tūsia. Ua tūsia. E lena o mea e ai e ola ai le tangata. A o awhionga uma e tu leia mai e le fofonga o le atua. O sana, le upu tūsia le atua e te manu malo ai. Sa ili ai le olunga o Facebook. O mea uma e tūsia le awhionga pa ia le atua. E moni ma ato o toa ma e ola. E pere whawhau pus fumalua. A wā olo o ola le awhionga le atua. O lo o matuanga lue mai foi. O lo o sili foi lona ma ai I pelu uma e whaatau ma ai tu. O lo o vai foi ai. O lo o vai foi e o lava I vai e se ina o le loto ma le anganga. O ngau ngā tino foi ma ano o iwi. O lo o whaamasino foi I manatu ma filinga o le loto. O le upo le atua e whai lea masulu I o tātou vai ma malamalama I o tātou walai. Umalava. E whaatupu ailo tātou malo si anga. Tātou te malamalama ato so ai I le whinga ngalo o le atua. E whaatontonu wala mo I tātou. E whaasao ai fo I tātou wala. Ma tātou wā mio. Ma whaatupu ola ai tātou wolanga ina I tātou wola whapa ia ina. Ma hava I le atua. Live right. And fear the Lord. E matuata aua tele I le atua lana upu. Ma e wha maoni tele fle atua I ana whetalainga o malava. Ana whetalainga o malava. God is faithful to his word. O le pelo le anganga e wha ali mai ainga luenga lilo le ti Apollo. The word, the sword of the Spirit, not only exposes the works and the attacks of the enemy, but also destroys and cancels them all. In the name of Jesus. O le pelo le anganga, o le whaata lea, e atangia mai ai o tātou wolanga. Pe a tātou sue, ma mana tunatu I whekatalainga le atua. Pe whape wheo na tātou wola e tusa ai malona whinga ngalo. Ma ana fuafuanga wa uma o na whaapolokala meina mo le tātou wola. O vaenga ia o le ofu tau, o le vaenga lona fitu. O le vaenga muli leo mai o le tatalo. E ono vaenga na su mai ele tu, o le vaenga le lona fitu, o le tatalo. O le tatalo. E pei e whaaleanga ai nisi. E ofo ia I kirisiano e kirisiano e whea tatalo e kaukangi. Pei e whewhe kakaro. O vaenga e ono mua le ofisau. Na tu ina mai ele atua e wha au penga ai tātou mo le taua whaaleanganga. Ai o le tatalo. O le tātou matai whaioi lea. Po o le tātou au penga lea. Tātou te wheso o tai atu ai I le atua. Mangalu lue whaatasi ai ma le atua. O le tatalo o I lea tātou te whaatanga allow God. Ina ia whaia lona whinga ngalo I le larolangi nei. E pei ona whaia le langi. Ma ia whaia lana pule tonu umalava. Ai awana I whaia o tātou loto. Prayer is one of the most is a powerful pieces of the armor of God. As this is when we allow God to do his will on earth as it is in heaven. Ai le whaia tatou fia poto le taimi. Taimi e ui ai whawhita auli e pei. E taimi tatou te ui ai whawhita auli. Pei e mua o na tam whai e whai lou lava ma losi. Pe te alu fo e whai le stangata pe au tilo isi me su e se tali. Ai o lona e latu ai kau poloka mai pe e le kali mai sis. Te ia lewa e complain I le atua. Ai e te le tatalo. E mua lava ona tatalo matu I le atua. Pe e alu I whawhita auli. Prayer should always be our first response in every situation, not our last resort. Amen. O le tatalo lea upenga lea e whaatupse le ina ai le malo si anga o le ofitau. Ato o le atua.
O wa tātou matua tua lava i le tua tātou tangata. Ma whaatanga ina ai Yesu Keriso e fio mai ma nofo tupu i te tonu ia i tātou. Wa le te ola ai tātou a o Keriso wa ola ia i tātou. I le taimi o sauni tātou ali i whaaola e whaali tino mai le alofa tūnoa o le tua. Ia i tātou e ala i lona maliu. Na o ai o ia maona so i ke te mane. Tātou loa le tāla lea. Pe ona sila fia. O i le tā ua nā lua e ai whaatolu Yesu e te talo. I lona ta mā. Sila fia le leia Yesu le matui tui ma le tingā. O le ala o la ia uia i le sātaru. E to tongi le tātou sala. Mātau e on lusful wona whai upe sosu ma le walu whai mai. Ona whetala i atu lea o ia i ate i lātou. Ua matuati ngā lo uloto e o i le oti. O le tala lea Yesu. Jesus said to his disciples, I am deeply grieved to the point of death. Le matui tui, ti ngā nao o ailo tātou ali i whaaola. Ai na alu lava i lona tamā e ala i tatalo. E sa ili le finga ngalo o lona tamā. Mātai o lusu ma le ono, whai upe tolu iwa, whaalua ma le whawha. O taimile na tatalo ai Yesu. Tolu iwa whai mai. Na maliu whaititi atu i luma, ona whaapa u whao ai lea o ia ma tatalo. Ma whaapea atu. Lo uta mai. A whai e ma whai. Ia ave esele ne ipu i ate au. Ai aua le whai a lo uloto. A o lou finga ngalo. Whasulua. Ua toi maliu wane o ia atu lua lea. Ua tatalo, ua whaapea atu. Lo uta mai. A le mawhai o na ave esele ne ipu i ate au se ia o winu ai. Ia whaia lou finga ngalo. Whasu wha. Ona tu ua lea o i lātou e ia. Ua toe mali wane. Ua tatalo o le atu tolu lea. Ua whetala i atu i upu lava ia e tasi. Lo uta mai. Aua le whaia lo uloto. A o lou finga ngalo. A o mai taimi o whaingatā, ma taimi e te langona ai le wha vai. Loto ma whatia, ma tui tui o ti ngā e o mai. Ia tātou manatua le tatalo alo tātou li'i o Yesu Keriso. A o sauni i le sātaro e tutongi la tātou sala. E o lava ia Yesu, le tupu o tupu ma le li'i o li'i. Le alo o le atua soifua, na tatalo i lona tamā, mo lona finga ngalo ina ia whaia ai le o lona loto. O Yesu, o ia o le whaataita inga sili lea mo i tātou, i lo tātou wola tatalo. E tātou te tatalo i so se mea lava tātou te o ai. E le whaapesa i longa te sau whai lalo, pe mo ini o fonga, pe te to o tuli, whato ai tatalo lea. E te tatalo i so se mea, pe alau ta avale, te whainga luenga, pe le lava le me te whaia, tatalo, i e pelo loto i le atua. E taimi mua a walu whainga luenga. O te le awale alu whainga luenga, o te vai esi e ile te teine ma le tamale sa vavali mai a. And I knew they have mental health, I guess. Because eva ai la ua, e toi titia te le noa se i tulo. O te tatalo e a le atua whaia, tu le atua ia e pui nei tangata. Ua wha maaina ma wha leanga ina le ti apolo le whewai whapea a le pisi atu ta avale. Every morning o te alu whainga o te wa aia i vaenga lea. Ai te wo o le si taimulmulu wa aia o te latu. Ala eo sa vale mai tanga whapea ai wale o mai fuli vaenga lea. But o te lata o te wa aia o la ua a la wako e dress le lei. You know, mea le te tali tonu o le anganga o le atua le nanga yo ai. Ia awa le wha matangata ilu mo le atua. So, tatalo, le alawa le me prompt e le atua i lo loto. Tatalo, whaafita auli, alu i le atua. Amen. E matautia le atua le tātou te auna matatalo iai. Pe a tātou whaatu atua, matali tonu atu atua. Ile ngā lue mai alona mana wha supernatural. Pe a tātou tu uawa noa ia te ia. E whaia lona finga ngalo. I le lalo langi nei, e pei ona whaia i le langi.
Tatalo i le anganga matatalo whaapuluvanga. E le au noa, e whailoa mai ai e le atua ia te i tātou, o mea lilo o le langi. Matatala mai ai, lona mana whaasupana atua ia i tātou, ma mea umalava tātou te whetai iai i le ola nei. O le tatalo, e whaatupu ina ai, ma whaamalo si ai lo tātou whaatuatua, ma tātou wola ai i le ami o tonu, ma le whaamaoni o le atua. Ma maua ai le file e moni o tātou loto, i taimi lolo wā, a o tātou i ai le tātou tamoenga. E whaatupu ai fo ilo tātou nau e su e masa ili le afionga pa ia le atua. Ina ia whaapena o na matua whaamausali ina, pe ma whaamau ai lo tātou whaolatanga ia Yesu Keriso. Amene. A o tā pena masa ili le atua ile masa upule ana whaamalosia ile nei tai au. No ole, God gave me a vision, a revelation. Whamaile atua, le taimi lama le te wha ofu wai tātou ile ofu tau ato toa. Le ofu na ia au maia. Wa wha ofu wai fo ia, that he put on Jesus as well. Wa tātou wha ofu wai o tātou tangata ia Yesu Keriso. O lona winga, o tātou upu o tātou tala o tātou amionga. Ia atani atu wai Yesu Keriso. Awa o ia wa ola i te tone i tātou. O ia lea e te tau ona i loa atu e tangata. Ai leo tātou. Amene. O oe mau o tangata manu malo. Ona o Yesu Keriso. The Lord is my strength and my song. He has given me victory. Salamu le salau suvalu. Fe upo sumal fa. O tātou o tangata manu malo. Le nei tai ole upu watu mai ele tua e wha malosi ele tātou a inga. Wala awa tu tātou o whaipesi. A tātou tā pena ai o tātou wha alongolongo i fo i la fionga pa ia le tua. I le ofu tau ato o toa watu mai ele tua mo i tātou. Ia wha ofu ina ai o tātou tangata. Ina ia ave ese ina le tangata tuai. Ina tu ese ia le amionga o le ola. Le olanga le tātou iai. A ia suia o tātou tangata. Ina ia tātou wola o tātou o tangata manu malo. E iei tei me whitai ai ma whita au. E wha vai ai lo tātou whātua tua. E wha vai ai lo tātou wami o tonu. E wha vai ai lo tātou file e mu pēr o tei me vevesi ai. Wale esel me o kau whai. Tele o taimi e wha pēnana tau whai mei eile li o le laulangi wha leanga tātou luma le atua. A o leo whai mai le upo le atua. Wa tau wami o tonuina i tātou. Ia Yesu Keriso lo tātou ali i whaola. Na maliu i lungo le sātou e tongi ola ai tātou. O le ofu tau fo ia le atua. E le ofu waiso o tangata. O le tangata ua whaola ina. O le tangata ua ia talia Yesu Keriso. O le tangata ua nofo tupu Yesu Keriso i lona ola. O le tangata ua ofo ina atu Yesu e vea mataitai au i lona olanga. O le nei la tai au. Whao matatu mtau. A o ea lala mai i le nei tai au. Ai whapea ele i whaia sau filinga e talia ai Yesu Keriso. Po ua tau malu e lue fo i lau savaluvalinga ona o ni mea tutupu le ola nei. Wha mai le atua le nei tai au. E alofa i ate oi. O le toto o Yesu Keriso. E maa ngalo ai oi. E au ai le atua ma oi. E wha amalo si ai lo o langa. E manui ai oi. E te ola manu malo ai. O le nei tai au. Tātou mai le tima i. Ai pe whaina mo ine mai au fofonga le nei tū la le aso wha amole mole. Ai ai fo i se taimi u whaapea ua tau whaavai ai wa lou maa losi po lou ami o tonu po le file mu. Maa whau i le tua le nei tai au. Ta talo i le li i le nei tai au. E fe soani mai e whaamalosia. Ia tata o ofu le ofu tau ato toa. E le mawhai ona na o le ofu ina o nei. Ngā le ongo vaenga o le ofu tau. E mana o mia uma vaenga o le ofu tau o le atua. I lo tato wola. Ina ia manu maa loma. Ia malo losi ai lo tato wola. Sa vali i luma o le atua.
Te talo I le anganga o le ali e fesoasoani mai, ma whaamalo si au mai ai I tātou le nei tai au. A ususu mai le pese ale team le nei tai au. Ai mana tunatu I fo oe I lo loto le nei tai au. O afo I ni ti ngā, ni whaale tonu o le ola nei o whetai iai ai lo tātou savalinga. Whai mai le upo le atua. O lana ami o tonu, ma le whaatua tua, le file mu, e manu malo ai tātou. Ta talo e le au noa, ma le afionga pa ia le atua e se alu iai, le mau ai le whaamalo si au I lo ola, ma lo soifua ma lo ola le nei tai au. Hallelujah.